Sokpaijak Unokoti Hospital, Kailashahar, Unokoti district. Aro ani koi bini bohok sajak mani belai ke bari suka ge mia Birasimail hospital admission tani mani ge dolayota aro buto lab rokroi kaisa sonography ultrasound test khaidene doctor mani shu khaimalaya Kumargata bokoroi abani bagai gari reserve noi tabuk tubui khailaka haipana tabuk khaje khaya koro no khiklaija sara barta rosi doctor phaina ko belai serious noi tangkha bohok sajak mani belai kosto nangjabe tangkha kono mote se gari kasoi phaimani belai lama haksal belai kosto ngo bono nogoi abo hai bohok sajak ma rokkai belai ke kosto Kobong private hospital total kholok ma rokni kha Kailashahar thama lama Debra hangkai Unokoti thangma lama kasarata district hospital Unokoti ha gana ona Ini baru kanan ni koi ni anas usan so bohok sajak ni balai barija aban balai tulai phaimani dolai ni tapur Unokoti hospital Kumargata ko lab tongkhano tini khai din ro khayani ko sengora balai kosto tulai phaimani gari reserve tulai belai serious bohok belai sajaga abano tabo sonography lage sai mana kamani aro khonok mani Birasimail hospital ge doctor sabo sonography khana mani nai tango jeman sak nai tango Patara belai satung, ini belai ke satung tongkah.
Yang hungkai Unokoti thangkana. Yang hungkai Kailashahar. Belai satung tunggu apa. Belai kosto. Sonography khlainai doctor tabu ko sokpaya ko sarbarta hane samane tabu khana sokpaya ko tamani bagai thang kaisa patient to bi phayo hane ko bohok sajak mani sonography khlaina bagai to bi phayo Ranjan Deborma bondo nang tabok boro ang tabok Unokoti district kaisa Unokoti aro private hospital ta aro sokpaijak Kailashahar ta Kailashahar Unokoti hingga yang tesa thango hingga ekdom khasara yang beskang hingga Kailashahar thango ta belai tong kha sailap berai tong mane hingga doktor bo phaya ko sarbarta hampano sarbarta tong kha thas phaya Kaya ito na ba sa akin mo kaya bu phangra bo kore hingga ro te tong phato bu phang kore ni bagai tong dogan do kore dilo era o ma tong mani phataro yang hingga Unokoti thang mani lama pa belai satong yang hingga Kailashahar obono Unokoti hospital private sonography khaina hanai khaimani sonography kaisa khlaina se 1600 nawa ma satong ka tamani thangsa hospital lo batai tamo patient to bojabo kata khoroksa rugi Kailashahar Unokoti hospital solution
Ke bai malai na thangyari ko yang station. Station. Để lại cái tông khác. Sát tông. Sát tông nhá đây. Sát tông nhá. Yes. Cho bạn á. Long đi. Các bạn nắm xuống ra không? কোনো সাই নেই আর পেশেন্ট các bạn nắm xuống ra đó. Máy say nó cả bên phải đồng. Say nặng mày á, sẽ có hốc mảng sạt ra có hốc mảng sạt. Pangkas devan madara kaham datang. Ang to tabok to kaham no hay puno taglo ko exam belai post to to mani domizak. Hay puno niya kisa sari ka no. Ang dolayo kazak. Ang session no. Liver kaham jo to no. बहुत साजा बहुत यौजागा ना बखाय साई नंगमाया सार बहुत कहम दे सार सोर खना नया ना कहम ना माय रक्षाया खुदी बने जे फंगो किसा सामने आं बगेलाई कुसुबजाक लोमाने कंग्राइने तो सही नाई रे दिख हम का तो sekarang sih belum kelainya kan sorry pembiayaan Opo Unokoti hospital opo private hospital Unokoti district Kailashahar Unokoti thangna lama ganao Pangkas de bermadara hiron berdatang dokter yang session se bonogo samang pailaya apa ni bagai bota bo angkoli ya samang pailaya bini bo angkorma ya jatani na jango samang tongo jatani na jani nasik mung jani musulman ni bo tonga nango apa kata Guwahati yang Tripura, Unokoti district. बहुत साजा बहुत
Bohok sajagai belai barjak sabo khamyai kono kono saya pada dokter nih koi server ka phane hama se server ko lai kono doktor ta kono sob pai mon patient ko bar ja dokter kurai server ta phane hama ta khon phaya na singlai ma tongo hanya lokal lokal sini sim lai to